Bako, čime se vi bavite pa vozite ovako dobro auto? Sine, pokojni moj Jozo štedio 40 godina. Ja potrošila za 40 minuta. Svaka čast. Dobro večer, donosimo nevjerojatnu priču iz Ljubuškog. Povratnik iz Švicarske sagradio je kuću na samo jedan kat. Mještani su u šoku. Za posuši lopovi odnijeli pršute i ostavili poruku. Nisu loši, ali su ti malo neslani. Policija istražuje provalu. Jesi li oženjen? Jesam, gonila me mater, nek se ženim, kaže vrijeme mi je da mi žena kuva i pere. I kako je u braku? Evo sad mater kuva i pere za oboje. Kamo ste krenuli u ovo doba noći? Na predavanje. Na predavanje? Daj, tko sad drži predavanje u 3 ujutro? Moja žena. Čuli smo da se i vi i Dide razvodite u 100. godini. Što ste čekali do sada? Čekali smo da nam dica pomru, da se ne brinu i sekiraju. Hvala vam, bako. Građani se službeno mole da u narednih 24 sata raskite svoje božićne borove. Odluku je donio općinski stožer, a na terenu su već formirane seoske patrole koje provjeravaju poštuje li se obavijest. Ste li spremni na kontrolu? Reda mora biti, zna se čiji si ako ostaviš bor. Hvala vam. Bako, šta kažete na ovi zabranu koncerta u Zagrebu? Sine, reću kratko. Knin je oslobođen, Vukovar je oslobođen, oslobodit ćemo i Zagreb. Pozdrav ekipo! Bako, koliko ćeš kolača praviti za Božić? A sinko, o koju mi je praviti? Ima u trgovini kilo za 10 maraka. Šok u Svatovima u Hercegovini. Mlada pobjegla s kuvertama i bivšim dečkom. Iz Zagreba, došli iz Zagreba. A gdje je Zagreb? A gdje je Zagreb? Šta bi vi napravili da medvjed napadne vašu ženu? Ništa. Sam je napao, sam nek se brani. Povećana potražnja dovela je do privremene nestašice naljepnica Bog i Hrvati. Mole se građani za strpljenje. Zbog smanjene vidljivosti uslijed guste magle na Kupreškom aerodromu jutros je do 10 sati otkazano 20 letova, dok su 2 preusmjerena. Voliš snijeg? Da. Zašto? Prvo zato što se mogu bacati. Kako se bacaš? Neki dan otišao kod štale doli gdje su mi kokoše. Kad ja pogleda, vidim miris da bi mogao biti zmije. Kako miriše? Kao stonoga, slično kao stonoga ili getribno ulje, na poput getribnog ulja. Gubi se ča odmah. Šta je samo drugo rekao, ča? Viš da nisi normalan. Sada, na primjer, ti da rodiš i priosvojiti ga oni peder, drugi. Jel to u redu? U Hercegovini vlada nestašica i u pol kanti. Zbog toga građani drva za ogrjev unose u najrazličitijim posudama, od plastičnih košara do dječjih kolica. Bako, jel ideš na Thompsona u Arenu Zagreb? Isusovo jašta čudite moje. Koja vam je najdraža njegova pjesma? Naravno, Čavoglave. Evo i puške da ne falije. Ja sam se veselio snigu dok je ćaća kupovao drva. A jesu se tuknuli. Snimi sine ovo i šalji na kameni krš. I on je od tamo skočio, otio u ovcu, a ja kako sam mislila da se pase što god, ja sam me munjizir. Kako se išla, ako sam vidjela, skočila u jat, odmah me munjizir spašavala. Nisam gledala šta je ni kako je, samo sam trzala on sebi, ja sebi. Masina je neobrana, nima koga da je brene. Drama u Imotskom. Mladić je zatvorio 12 baka u obiteljskoj kući i prijeti da će, citiram, napraviti promaju. Policija je okružila kuću, pregovarači su na terenu, situacija je napeta.